Hello guys, jotono faikam aizebri YouTube channel lo ingka imbo biduno kathak riye ya phangchim chudu thak ri nai tonero jotono mampa hanang phayung takubung sojati no jotono khakchang piu ingke brakese nangkhro ana hinge ma chungpiu ingke tini yo chung khupor keha te ma hoipia bo khupor keharse Assam Hatikal bru para he ma wo keha area tungmo jaga wo trebing para bing jati abo phokong bara phongya trebing jati waisa he ma deswali he ma bro Assam Hatikal bru para ni area boundary no se sing tu mon ba ke tinio chung forest la singye ingke parani jang ching para khani scam para pho to khasia para pho to bormon para pho to yamo ke bor la singye para boini hogra ke ha chudri phai chung chi paran chudri la singye chung boro salai ni ye boundary baklai ni ye chung tinio bruk thum lai pio forest la sing pie anba tinio chung bokok ma salai khau ni ye chung tinio ro bruk thum lai pio ingke chini parani Assam Hatikal kasa district bru parani chudri kokma samaro po chung bing khudi po thya theni na pina ingke forest office ni hugra ke ha bung kokma samaro po bungno po chung sungyen nanai brekele sapi bejakma kokma le sapi ingke chini parani Assam Hatikal bru parani chudri lek ma breke sapi abudi mara po chung naileni mani hiye bing barong khudi chung sungyen nalai pina phaidi ke tinio barkhiye bruk thumlai moni kokma thya theni sisa sayek nari radi Oke, ujang ando kal ni wain sabai. Bos sini sini area main sini to mop singo boro ke paye abat ke hat ma ke amono. Abono boro no ke himi boleh sini area sini kagos putro pak sempurna tunggu. Abo muase boro mane ya abat ke ar ke untung paitio. Aran tin ke sungbo sorkari bruk untuk ke forestores la sini ar ke boro bai ke sungjang bai ke asu ini lene na mo tak boro le tak la sin phaya khwar kong to mi han ti phai ni ya boro la an bo bole sorkari boro ma ke ne hat masuk ne ha boro ti to siu ai bo pandalang le je boro no ka bo ye klum ye ti bi jamu no ke jang pun no pho boro khu bori mo na bos phaya boro ar kong to la Laisa. अच्छा जो हुआ भैया आदमी जो इधर का आनंद का आदमी भी नहीं आया तो कैसे डिसीजन कैसे बनाएंगे? डिसीजन अभी ना आलू को बुलाया आलू को बुलाया नहीं आया हम लोग का यहाँ 3 हेड बनाया है। हाँ। हमारा बंदा हेड बनाया चकाचा हेड बनाया और हमारा हाथी का हेडमैन है और बहुत पब्लिक है। आंध्र का हेडमैन को फोन किया और नहीं आया। हम लोग आकर GPS लिया रेंजर से रिपोर्ट करने। अच्छा तो डिसीजन नहीं होगा। हाँ थैंक यू समझा pwede to उठे कोई भैया के पाइन ना baro no phaya himano phaya another kal ni kuli rok ni ma rok phaye tini chungkok masale ha salai mono baro ke sau chungne bo haleri me ya chung skang na he skang chung phingpai mo si sau arim pho bo ha ke chini si klai tongo document pho solai ke jin document klai tongo ba ke inge purbe tongo pho chung si tongo ar mo ba ke area pho chini atikal se area klai tongo baro ni para area le klai ya an ba ke chung bo hanone chung khama ka je pho chung di mai ni ya an ba ke chung bo hano chung la ni man ba ke na ro bai jotto bai ke phaimai phainong tumo ba ke na ro jotto bo video no share khelai di inka channel le bo subscribe khelai di bodi ma khupar pho na ro update ke na ro numai pho to am ke tini video le chung ba sana ka thak release na khak chan jotto no khlumo